Mondi bed kod wanyaka giko nyenga jaelieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Lit kod kuyo makanyuola mathoth e alwora mar Nyansiongo e sub-county ma Borabu, county ma Nyamira. Tok ji aboro yangi no wito ngimagi e masira ma koch mar apaya motimore Kijauri odhiambo manyoro. To kaka ripota mora Sifros Okinda lero, mohewo ji 15 manyo tonye masira no medo yudo thieth e ute thieth mopogore opogore e counties ma Nyamira, Kanyakla kod mano ma Kisii. Geso Okinyi. Chenro mar alam dhi nyime bomani toko wete ariyo magin yawuoyi kendgi e ot achiel wito ngimagi kar masira manyotimore odhiambo manyoro. Tok lori nye wito brek kendo tuomo gari manyo Robert Mekenye kod owadgi Edward Nyonitire iye. Kaluwore kod anyuola mar rowere ariyogo, owetego mane riko wuok e liel moro nyochungo nyamburko margi e Gingapaya, kama mondegi to kod jirani moro ma bende nye gin godo nyolor mar dhi nyiewo chiemo e chiro mar Kijauri, kanyo kama nye masira ojukogie. Wale ndugu zangu wawili wakakufa pale pale, lakini wake zao na huyu mama jirani wakaweza kuponea. Ndio wavulana pekee wa hiyo familia ya Mekenye. Sasa vile wamekufa, tumekuwa na pengo kubwa sana katika hiyo familia. Wuoth notero wanyake od thieth ma Nyansiongo. Ka waido ka anyuola mathoth mag joma nyowito ngimagi opong'o. Anyuola mar mosenindo Haron Mecha, rawera ma jahigni 22, manyo tuom kod lori no ka uso laini mag sime, poko yeni nyathigi owegi chutho. Imekuwa ni kitu ya kusikitisha sana, imetusunisha kama familia. Ni kijana ambaye alikuwa anajitafutia, anapenda kazi yake, alikuwa hapo anauza line za Airtel. Alafu kwa bahati mbaya gari ikaruhusu control, ikakuja hapo hiyo kichwa yote ya hiyo trailer ikamgonga kichwa yote. Hapa hakuna kichwa yote, hakuna hapa mkono, hakuna kila kitu hakuna. Sasa tuko tunalia, hakuna vile. Sasa tumehangaika sana. Jana tulimpoteza anti yetu ambaye alikuwa amesubiri gari ya pande. Gari likatoka juu, likamgonga, ikamfunja miguu yote, and internal organs tumbo ikamuua pale pale. Anyuola machielo en mar John Abuga, mabende chopo kato kwito wuodgi Joseph Mumanyi. Achali ilipatikana hapa Kijauri. Sasa tu kwa tunasema ati nani amekufa, lakini kwa kupigwa masimu tukaambiwa mtoto wa ndugu yake amekufa. Sasa ni ngumu kwetu. Anyuola modaki aluora kama masira nyoti mre koro kwa sirikal mondo ketnegi rang'ok ng'wecha kata bumps kaka yorno mar geng'o masiche mag apaya makinde ka kinde kachiel gi yawo apaya no. Tangu 2017 nafanya biashara, ajali imefanyika hapa mingi. Hata ile ilifanyika tarehe 3 mwezi wa 11 niliumia mguu kidogo. President ambao ni Ruto si alizuma hapo akatuambia atamaliza soko itamalizika, hakuna barabara ila tuambie taenda hivi, Lamu itawekwa, tuko na sita. Serikali kuu iweke vidhibiti mwendo hapa kwa hii barabara ya Kijauri. Manake gari ikitoka juu kama imekosa brakes ama nini, hakuna kitu ingine, inakuja tu inagonga hawa watu ambayo ni wachuuzi. Watu wa Kenya hawatafika hapa kutengeneza hizo bumps. Sisi wenyewe tukishirikiana na wananchi tutakuja, tutanunua simiti, tutatengeneza bumps kwa hizo mabarabara sisi wenyewe. Sifros Okinda, Ramogi TV.